Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, primerong civic activity sa PLAZA QUEZON ASIN bar exam sa University of NUEVA CACERES, parehong binantayan kang Naga City Police Office. Mga barangay kang siyudad kang Naga, MAYO ng EVACUEES na nawalat matapos ang bagyong ENTENG. Pang-aambus sa grupo kang militar sa SORSOGON, KINONDENAR kang 9th Infantry Division Philippine Army. Second Bicol Region Majorette DLC Band Exhibition kan ALDAW nin Sabado, naging matrayumpo. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod barata. Primerong civic activity kan siyudad ni Naga kan nakalihis na Sabado, asin primerong aldaw kan bar exam ngunya na taon, ang parehong pinaglatagan ng seguridad kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Naglatag din seguridad ang Naga City Police Office para sa magkasunudan na aktibidad kang siyudad ni Naga, ang Second Bicol Region DLC Band and Majorette Exhibition Contest, asin ang bar examination kan Domingo na pinagibo sa University of Nueva Cáceres. Sigon kay Naga City Police Office City Director Police Colonel Erwin Rebellion, mayong na-report na anuman ng insidente sa duwang nagtapos na aktibidad kan Sabado asin Domingo. So far, wala po nangyari kahapon. Naging maganda ang flow because of our visibility. May mga cleanose tayong kalsada to give way for this examining to pass through na hindi sila natatraffic. So maganda po yung nangyari kahapon with the head DCDO, Lieutenant Colonel Lutañez and Lieutenant Colonel Sapi. Magkakaigwan ng meeting sa September 12 para sa pag-abot ng augmentation force, asin iba pang ahensya kan lokal na gobyerno kan Naga na magiging katabang kan Naga City Police Office sa pagtaon ng seguridad sa mga deboto ni Inang Peña Francia, asin sa mga mabisita halit pa sa luwas ka syudad ni Naga. By September 12, that will be the first time that we will have this mastering of troops. Anong gusto nung sabihin po ng master of troops? Iipunon ta po lahat na contingent. Lahat na contingent for the Peña Francia Fiesta. Lahat pong involved na agency. This will happen in Balatas Complex. I believe lahat sila magpa-participate with all their assets. Water and land assets. So mahiling ta po yan. How are we prepared? Kung paano piniprepararan yung maabot na Peña Francia. Doon ta may hiling itong mga capabilities ng kanya-kanyang agency to complement this Peña Francia. Naglalaom ang Naga City Police Office na mamantinir ang matuninong nakapistahan pati naman ang pinagigibong bar examination sa syudad. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, Mayo pang nasasampulan ang Naga City Police Office na nagbalgar kan pinagpapasunod na ganban ngunya na Peña Francia Fiesta. Ang bagay na ini ang ikinaugmaman kan pamayo kang Naga City Police Office. Ang ganban matatapos sa petsa 22 kan presenteng bulan. Sa mga barkada ta na may mga badil, suspended ang LTAP, suspended yung ganban. So, anyway, Naga is a very peaceful. But at least sinuspenta, bawal muna. Habutang madamage ang Peña Francia festivity na ibang baradilan. Hali na po ako sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Naga is one of the peaceful place in the Philippines. Take it from me. Hali na ako sa Visayas and Mindanao. Naiikot ko na yan, Visayas and Mindanao. Naga is one of the best place to live. Padagos sa mga bareta. Mga nag-evacuar na residente sa syudad ni Naga matapos ang pagbaha na darakan bagyong ENTENG. Gabos na subuot na kabalik sa saindang kanya-kanyang residensya, sabi kan CSWDO. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Eksaktong sarong simana ngunyan matapos ang pagbabaha sa siyudad kang Naga huli kang makusog na pag-uuran ka nakalis sa bagyong Enteng na naging rason para dako lang mag-evakuar sin maglipat nin salbadong lugar. Sa datos kang City Social Welfare and Development Office kang Naga, uminabot sa 1,294 na pamilya ang nag-evacuate o 4,455 individuals. Sindang enot na natawan nin ayuda hali sa lokal na gobyerno. Alagad isinabay naman si mga binahang pamilya alagad ay nagbalyo sa evacuation centers. Nasa 1,294 families. So, ano yan po? Nasa 4,455 individuals. Kapag na po dyan, ma'am, si mga nasa household lang o duman sa mga evacuation centers po talaga? Sa evacuation centers lang po yan. Kaya lang po sangon yan dahil grabe si pagbaha. Ibami po sa pigtawan ming assistance, itong nagkabaraha talaga, tapos itong nagbalyo sa kapitbahay ngaya or sa duman sa kapamilya or sa kabisto. Usually po kaya kadtong mga panahon ang pigtatawan milang pong assistance, pero talagang priority mi mga evacuees. Kaya lang usually day misin da pigtatawan itong mayo man sa evacuation center na day man declared kang barangay. So pero ngunyan po dahil grabe si baha, talagang naapektuhan man po sila. Pigiba man po sila sa affected family. Pero ang classification po nila bako silang evacuees. Affected families, number of affected families. Pero po ito mo, kung may record. Dahil ko, sa ngunyan po, mayo pa po ako, dahil pa ako nagko-consolidate. Pero nasa nasa 2,000 plus man siguro. Kung igwang naobserbaran ang mga taga CSWD o kang Naga sa nakaaging pagbabaha sa syudad, urog ng pagresponde ka mga opisyal kang barangay. Iyo ang pagiging alisto sa pangangiipo kang sa mga residentes na apektado kang pagbabaha. Okay ma'am po, umaw ko po ang mga barangay, ang mga barangay officials kasi dako lang tabang po ang BDRRM. Yung barangay disaster management tinda is okay ma'am po kasi talagang itong pag-onset katong bagyo, although itong biriglaan lang baga, prepared sinda, talagang yaon sinda, alerto sindang maray si kada barangay. Kaumaw ko po si mga Sa ngunyan, kabustama nakabaralig sa sedang harong ang mga nagkabaraha asin nagahalat na lang kang ayuda hali sa lokal na gobyerno kang Naga asin sa barangay. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Sa Gudngunyan, may mga residentes pa kan Barangay Mabolo, syudad ni Naga, anda ipas subuot na tatauanin relief goods asin tabang matapos ang bagyong Enteng. Iningunyan ang pinag-uulayan kung ano ang gigibuhon kan mga opisyalis kan Barangay Mabolo sa pamamayo kan bagong punong barangay na si Punong Barangay Art Matos. Sigun kay Matos, nakataon naman subuot nin lagpas na 1,000 relief goods hali sa syudad asin mga pribadong grupo na nagtabang sa sainda alagad inikulang pa asin nagahanap nin paagi nagabos na residentes matawan nin tabang. Ang problema mi itong sa relief. Ang relief na nakaka-stress. Sabi kaya may mga nagpromesa man si Mayor ang promesa mapadarada atong 500 si kulang na 550 pigtugaan niya na maano siya hihipnoan man to. Alagad apira kayan, igwa man nagdara sa muya na from Ateneo, mga nursing student, nagtiripon-tipon man. Mayo sindang ibang tinawan na barangay is mabulo sa nila. Pero kulang man to, 50 pack man. Pero okay man, may bagas, may noodles, may sardinas. Inat po nung binabawas mina po to duman sa 1,550 na day pa 550 na day pa natawan. Si 1,000 natawan na. Alagad ining 550, may bawas naman to, pero dahil pa, kulang pang maray kami. Gatos pa po, mga 400 plus pa. Sa iba pang bareta, kung mag-abot ngunya na simana ang bagong dump truck na pinaghahalat kang Solid Waste Management Office, magagamit asin dakulang tabang subot iningunya na Peña Francia Fiesta, ini ang naging paliwanag ni Solid Waste Management Office Head Engineer Joel Martin. Daiman subot masasabay na mag-abot sa syudad ang duwang dump truck ngunya na bulan. In kaso makalamag ini ngunya na Peña Francia Fiesta,
may kadagdagan na bihikulo ang SWMO na magagamit sa paghakot ng basura. Pigahalat mi po ngunyan na simana, sabi ni Procurement Officer Ansel Manyo, baka adaan ngunyan na simana, pigahalat mi itong, at pero ang kaipuan tadua, si Pigbid tadua, pero nakikiulay po na dahil kayang i-deliver on time si Saro. So si Saro lang pigaasahan ta. Sana po magabot, talagang nakula po ang pangangaiputa sa mga ekipahe sa dump truck, ngunyan pong paabuto ng Peña Francia festivity. Sa pagbabalikan Newsbreak, senior citizen arestado sa drug by bus operation sa siyudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dagom sa ginibong drug by bus operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, kasing daing untok na kariribukan sa bilog na kinaban, padagos mo kaming binabantayan.
Salamat po ina sa ALDAW mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nagkondusir ngunyan ALDAW nin inspeksyon sa mga terminal sa syudad ni Naga ang Traffic Management and Public Safety Multi-Agency Coordination Group na kinababalehan kan Public Safety Office, PNP, LTO, Highway Patrol Group asing iba pang miyembro para siguruhon na yaon sa marhay na kondisyon ang mga bihikulong naglalaog sa syudad asin naghahatod din pasahero paluwas sa Naga, urug na ngunyan na Peña Francia Fiesta. Susog ki Mr. Arnold Fausto kan Public Safety Office. Gusto nindang masiguro ang seguridad kan mga pasahero ngunya na Peña Francia Fiesta. Baka po maka-ibaman sila sa KACERES. So, kunyang tulong terminal po, bibisita mi ang van terminal, tapos ang bus terminal, din duman kami sa LCC. So, southbound terminal and northbound terminal. Gabos sa check yan, paagi po yan para masecure ta sa mga bisita, sa mga pasahero na mairig sa Naga. And sa programa po yan, kan Traffic Management and Public Safety Task Group, kan MACG. Sa satuyang police report, 3,400 pesos ang sarong plastic sachet nin subuot illegal na droga na nabakal kan mga operatiba kan Police Station number 3 sa suspek na si alias Jose, 60 anyos, residente kan Barangay Lerma, Siyudad ning Naga. Apwera pa ini sa duwang plastic sachet na na-recover kan gibuhon ang body search sa suspek. Ginibo ang anti-illegal drug bypass operation sa Zone 5, Matiway Street, Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga. Nasa kustodiya ngunyan kang Naga City Police Office ang senior citizen na suspek. Sa iba pang police report, kinondenar kan liderato kan 9th Infantry Division na Philippine Army ang pang-aambush sa apat na miyembros kan Philippine Army na pasiring sa kampo kan 22nd Infantry Battalion sa Barangay Lunad nin motorsiklo sa Barangay Kalpi, Bulan, Sorsogon udto ka nakalihis na Biyernes. Si Corporal Rodel Felizmino ang pinagbawian in buhay sa ospital mantang nalugadan man ang sa iyang mga kaibahan. Siniguro ka 9th Infantry Division Philippine Army na daiini makakaapekto sa sainda sa pagtulod na protektaran na ang gabos na lugar sa Bicol laban sa armadong grupo. Nagpaabot naman nin pakikidumamay ang bilog na puwersa kan Philippine Army sa Bicol sa pamilya ni Corporal Felizmino. Padagos sa mga bareta, 2nd Bicol Regional Majorette DLC Band Exhibition, pinakaenot na civic events ngunya Peña Francia Festival 2024 naging matrayumpo. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Campus Correspondent Jamaica Angeles. 76 na mga eskwelahang hali pa sa manlain-laing lugar sa Bicol ang nagpartisipar sa pinagibong 2nd Bicol Region Majorette DLC Band Exhibition kang nakaaging Sabado sa PLAZA, QUEZON. Napanoin ining kolor, magayon asin man iba-ibang dinamikong musika, solidong marcha, dance moves asin da inawawarang ngirit kan mga partisipantes. Ini sa ibong kan paiba-ibang kamugtakan kan panahon. Yaon man ang presensya ng kapulisan, medics, nagkapirang opisyales, media asin mga paradalan, puon sa puon hasta matapos ang exhibition contest na ini. First placer ang Naga City School of Arts and Trades sa Majorette's Exhibition Contest Band Category asin Band Exhibition Contest Open Category.
First placer man ang Santa Lutgarda National High School sa Majorette Exhibition Contest Category B as in Drum and Lyre Course Category B. National High School, alas sa new poblasyon sa Busaw. Sa parehong events man na Majorette Exhibition Contest Category A as in DLC Exhibition Contest Category A na mayagpag ang Bula National High School. Asin inaasahan pa ang liwat na hampangan kan mga eskwelahan na ini sa September 14 sa saindang parade competition. Ang exhibition contest na ini, saro lang sa dakol pang aabang ang mga civic events kan syudad. Ini kasumpay kan pagselebrar kan 100 years na canonical coronation ni Inang Peña Francia na iyong mga rason kan Peña Francia Festival na sineselebrar taon-taon kan bilog na Bicolandia. Ini si Ja May Kaangeles para sa One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Department of Information and Communication Technology sa Bicol nakipaghampangan sa mga estudyante kan Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni Jeric Nunez. Ang pagiging proactive, digital opportunities as in awareness ang naging tema sa pinagibong Orientation Seminar 2024 kan College of Computer Studies kan Naga College Foundation, kung saan naging bisita ang mga taga-Department of Information and Communications Technology Region 5 o DICT Bicol. Sa nasabing orientation seminar, ipinaliwanag ang manungod sa cybersecurity as in Philippine National Public Key Infrastructure or PNPKI digital signature. Apuwera kaini, may mga digital services man subuot ang gobyerno na pwedeng aprobitsaran kan mga estudyante hali sa NCF. Nagdigdi po kami ngunyan sa Naga College Foundation para i-promote mi po or ipaaram sa mga kabataan, lalo-lalo sa mga estudyante, mga benepisyo na pwedeng magamit nila for the right use kang technology, especially kang information and communications technology. Gusto mi rin paaram ano tong mga pitfalls or dangers of the wrong use kang technology. So lalong-lalo naman yan ang mga kabataan nagiging biktima ng fake news, misinformation, identity theft, lalo na sa cyberbullying. Gusto ming paaram sa inda, ano yung mga laws or mga batas na nagpoprotekta sa mga arog kaning cybercrime. Para kay Clade Lester Gelotin as in Kurt Basti Takorda, dakulang tabang man ang impormasyon na sa indang nadangog hali sa DICT. Kagaya po nito, topic po ngayong hapon. Di ko po alam yung mga app na sinasabi nila. Nakaka-discover ko lang po nito kaya gusto ko po itong itry at sa tingin ko matutulungan ako nito sa aking course. To enhance my skills and abilities to improve more. Naglalaong man si College of Computer Studies Student Council Governor Kana Coralde na makakatabang sa kapareho niyang estudyante ang sa indang pinagibong aktibidad. Ang nilook forward po ng department namin is firstly to enhance the skills, lalo na yung mga participants namin is from second year to fourth year. Nilook forward din namin yung mga opportunities na pwede namin ibigay. For example, yung ganitong mga seminar and also partnerships din para sa betterment ng department. Mientras tanto, sa aga hasta petsa 11, gigibuhon man sa siyudad kan Legazpi ang cyber range exercises asin ang Hack for Gov competition. Ini pagpapartisiparan kan College of Computer Studies na makakatabang sa cybersecurity, network security, cryptography asin incident response. Para sa One Media TV 48 Naga, Jeric Nunez, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinapasog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano.
Ako si Antoinette Eduardo, asin ini, ang One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen!